Ti Masakbayan. Ti napalabas, binagbagaan ni Jenny ti kabsat na. Alipatan na kuman tirik na ni Alfred, taamangan no madadaal ti panagpapagayam da. Napanmot ni Gemma iti balay da analin, tapno kaduan na ti balasan. Kinabigatan na, nabati ni Gemma iti silid ni Annalyn, kat nabasa na ti diary ni Annalyn. Iti sabali abangir, inaklon ni Annalyn ti panagayat nga idatdaton ni Ramil, tapno mailamang na ti pudno amarikrik na na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Annalyn, kunak man ay ayatan nak, iso nga inaklon nak. Ngam, apay nga ron, adi mo pa'y kayat nga kasarta. Gaputa masapul am-am mo tapay ti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabawyan tano bilang. Enjoyin takit di ti ayan-ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam laong ta ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay saan Sige. Bayam, saan kan apilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya kan no insingasing ko adagos ti panagkalay sa hata. Nasayata da kan, Gemma. Ada good news, anaamwak ita agsapa. Oh, anya dayta? Nakaragragsak kamatan? Pagsayaatan ta ka di dayta? Saan? Ngam pagsayaatan ti gayam ta. Ay, talaga naragsaka. Gamin, agayan ayatan damanong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay. Nakaragragsakak nga ron. Kan naragsakak mo't unay para itigayam ta. Nakaskas daw matay ito niya inaramid ni Annalyn. Tinasayaat. Urayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat mat lang, no baybay anta nga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sabagay. Sigurado, ibaga na kadata dayjay, gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga urayan ta nga iso ti umuna amang ibaga. Amangan ngamin no kagura na ta noon unaan ta. Wan friend, urayan tangarod nga iso ti umuna nga agistorya, iti maipapan kadakwada kini Manong Ramil. Apay akas tuitirik na. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtagtrabaho. Annalyn, adainyag ni Manong Ramil a lunch mo. Atoy Anya? Ngam aping may pela nang yag. Ado mo ti mabali na pagkatangan dito eh. Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam saan arumbang aramidan na ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa na no kas dyan na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na tikas jay. Ngam di mo mat kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayong ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito eh. Apay akas jay ti reaksyon ni Gemma. Kasladam mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid. Adapay nga min pagnaksak bay nga agawid Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman, maamuan niyo adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah a best friend ko. May papan iti love life ko. Pudno dahi ta Alfred. Aywan kayam, ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor dahi di agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayam lata. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Sige nga ro, Gemma. Umuna kami kini Jonah. O sige lang. Sana bale. Ado pa'y ti jeep a paglugana. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Apay amasapula dito pa restaurant. Tapno maibagam tipod no arik nam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan.
Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat narumbang laang agbalinak ba't nasayat kan ka. Talaga adi ka maawatan. Anya ka diti kayat mga ibaga. Pakawanan na. Lodyak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya? No kasta? Amo mo di. Wen Annalyn. Kat naklaatak iti dayjay anamuak. Jak pulos impagarup. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Jem. Di mo ko maibagbaga ti may papaniti da ito ni Jonah. Sigurado agurang anak da ito. Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida nadlaw ti pudno ariknam. Gapot adyak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo para iti da ito. Ngam, masaksakitan ka saan ka di? Aklon, ngam kabaulak na ito rin. Nasaya at apagayam ni Jonah. Kadyak kayat amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga oray saan mo mat nga ay ayat. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak ngamin no maibawin kan kwa na tirik na no aramidak ti kasta. Ngam, saan madgayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos panagayat mo ka ni Ramil. Makiwin naswaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nulukluk ko lagayam. Diyak ang muno ka sa nung aramidak ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. Kat sigurado ang masakitan iti husto no aramidak ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pang namnamaam iti awan. Pare Alfred, aginom taman kit di. Pangliw-liwak iti bagik. Ne, apa yan pare Ramil? Itamang pa nga ginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Ngam, nasakit lang tinakam ko. Tapay. Gapo ka dita saan a sweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta, pare? Puno. Inaklonak. Ngam pulos mat. Ajak marik na napatagakan ko na. Kinapuno na. Sipod na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Ibain naksa. Gaputamay sa akla nga manalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn. May papaniti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da ka no anaragsak, gaputa saan ka no nga ay ayatan ni Annalyn ni Manong Ramil. Kasla mamati aksan? Anya? Apay matakas na tinaybagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil ka ni Alfred, tapno aginumda. Kat di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred ka ni Manong Ramil. Gapoy ti kasdi adjar na. Ay, no amumla ko matipod no mapaspasamak. Kaasi mati Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas jay ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak. Mabainak ang makisarita kan kwa na may papan iti day ta abanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Noan niya tipod no ariknam. Iti mano abulan a panagayan ayata. Jak pa'y pulos na rin na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Jak la ko man agtagtagari. Ngam talagang amin amarigatan akon. Pakawan anak ko Ramil. Ngam jak man inggagara.
maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdaton kanyak. Impagarup ko no masursuro ka nga ayatan. Nga, pakawanan na. Gaputasan gaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito anak mo ka. Nga manyangay nga ron. Awatak latanti kinapudno. Kat agyaman ak. Gaputa inik ka nak iti gundaway. Amang iparik na itinapudno apanagayat ko kan ka. Sapay la kumata mapakawan na Ramil. Ay ayatan ka unay, Annalyn. Katapnosan ka na marigatan. Sige. Itad konti waya-wayam. Agyaman ak unay, Annalyn. Masya na kunay kiniramil manang. Kasano da ito yan? Nang pasakitak iti tao ang nakasaysaya. No, anya nga minti inararamid mo ah. Naman niya nga rod, nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti uli na. Wan manang. Katsapay la kumata masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan kon. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Gamapay a pinasakitan nak. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iso akas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare. Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patibkaram ti rignam. Di mo itulok, ama perdi ti biyag mo. Gapo iti daytoy a napasamak. Nagsakit lang amin pare. Nagsakit lang unay. Ala, gusto daytan. Itulod ka ng gibalaya. Nabartag kan. Bebe anak pahilaan pare Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipatak. Kaya't ko ang malipatan ti saam ang marikrik nakita. Naimbangag sapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya ter aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan ta papananta ita Sabado. Pastor kan nakpay mat agayam. Ah? Sige nga Rod, sumrak ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't ka lang ako mustaan. Kumustan ti rignam? Okay ka kadilaan? Kinapudno na. Makunkonsensya ak gapo iti napasamak. Amok ang nasakitan iti kastone ni Ramil. Gapo iti kastya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na ko ma. Tamakasarak to iti babae aparakan ko na. Wan gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyak ang makasarak tumat lang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan manong Ramil? Di ka di panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta. Manupay la abulan ang nagkarelasyon da. Ngam nagwin na swasdan adagos. No, mom lako ma. Uy, napauli magkamutan. Apay, amom ka di tirason no apay ang nagwin na swasda? Ay, saan? Jack amo no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot nga agdamag may papaniti dayta. Kasla ngamin nagbaliwan ni Annalyn. Kasla saanon akas iti sigod nga open ka data. Jack man amo, nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Ola, ag lunch break takit din. Oh, dayjayan ni Annalyn. Agpaypayapayan. Intayon ag lunch. O sige nga Rod, mariknak mo't ket di ang mabisina kon. Inta nga Rod. Oh, Annalyn. Anda ka man?
Alfred, mabaling ka din agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. O sige, umay ka. Sumra ka pa'y. Umay ka, agtugaw ka. Agyaman na. Dapat agsakit di tigagaram Anya ka di day ta Alfred, pakawanan na ko. Namjak yung gagara ti amin. Apay ngagsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.